Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa'y ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag ag progreso! Kastala ti biyag! Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panaggayem ag gibos, no ti pasensya ket may bos. Tampok dito'y programa tayo! Kastala ti biyag! Ay! Ay na! Bagbagay ko to'y intan mo asandal ka. Best friend, indang. Ang yaman na, no magustuhan, best friend. Impaw itay anak ko nga ada ijay Hawaii dayta. Ay, kasta aya. Ay, nagsaya at kaagayim kan kumarik. Indang. Man-manon ti kaskan ka. Ay, saan ako na makasapol iti kaskan ka, best friend. Ay na, maarakop ka, mare. Ay, naagyaman ak. Ay na, di ka agyam-yaman. Taadon to pa'y ti sumaruno maray. Ay na, nagmayaten. Ay, kaano nga'y maray? Hintun agpaw ito man ng ti anak ko, best friend iseng. Ay na, best friend. Agyaman ak, tada ka agayam ko. Ala, ni daytoy. Sakit di tirumpeng nga agyaman. Tauray sa anak ang makakita kat kayat naklatagayam. Ay na, saan atubang day ta kinabulsak mo, maray? Uray, asino ka pa'y? Gayam kan tulata. Kasta akmat kan kamara. Ay, wun gayam, maray. Ada kwartam? Ay adamot. Apay ayamaray. Ay, ay mabalin anayon ng pay utang ka. Ay mano ayamaray. Uray limagasot laang, mariindang. Pagpuunak laang. Pagpuunam itay. Pagpuunak ko maiti ilakok abawang kan sibuyas. Naimbag lang nga, i-displek ijay sangot ti balay. Sige, mabiit laang taikan ka mari isang. Ay, thank you, Mari Indang. Papanamanan, iseng. Ay, nadamagang palaang mat. As usual, Mapan ka man makitong itain? Ay na, baliksan na palaang mat. In ka man isugalan, talimagasot nga inutag maon? Kunam apagpuunam. Ay, kat isumat. Pagpuunak iti sugal, saltak lakay. Ay, unay kan aya, iseng. Adon ti utang mo, ijay gayem mo. Di ka lagbain, utang ka nga utang, ngem di ka matla makabaybaya din. Ay na, adumatlat kwarta jay gayem ko abakat. Di naktusingiran day jay, takas lakabsat nak. Wen ngem imposible asaan amaumat jay. Ay saan lakay? Napatega kon itibiyag jay gayem ko. Syakla ang ti best friend na. Tasyaklat makaanos amang kuy-kuyog kan kwa na. No kasjay nga napapanan na. Ay, sos, bakit? Di mo may bagaday ta. Taad na pagsasao ako na. Ti panaggayam ket aggibos. No ti pasensya ket maibos. No, iti daduma. Angam no da kami.
nilaeng patay ti mamagsina ka na kami saltag. Mark my word! Hello, best friend? Anyat ko best friend. Ah, awan. Nakatugaw diti kusina, tagpampanunot ak mano anyat lutuwag a pangaldawan. Rumwarta. Ha? Papananta, best friend? Intamangan itirwar. Ilibre ka. Ha? Agpaysaw, best friend? Wen, nala agrubwat kan, tadagasan ka. Ay na. Agkutsi tamanan, best friend? Wen, tanagsublintay driver ko. Ay, sige nga raw tagdigusak. Tapno na bang lo akmat ang aglogan iti kotsem, best friend? Sige nga roday. Basta dagasan ka no madamdama. Bye! Bye, best friend! Ay na, agawak tagdigos, tagrubatak adagos. Ay, itrit nak mananjay galantay, agayam ko. Kuyugan kayo, nanang. Ay saanen, runa anak ko. Ada ni antim nga iseng, iso ti kadwa. Aganad kayo nga rod, Wen, di ka madanagan. Kan may sa adamot ni istong a driver. Di nakmat siguro baybay-an no bilang laeng. O sige, tabilinak manan ni Mang Estong, nanang. Ay, anya ngay indang. Rumwartan dito yung restaurant. Wen, iseng. Ay na, nakaginawa akpay anapan iti comfort room. Nay, ayan tay driver mon, best friend. Pinagawid ko, tasukunan na pa'y niruna no madamdama. Ay, kasta aya. Agtaksi tanton nga agawid no madamdama. Iseng. Ay, sayang. May-mayat kumamot lang no agkutsita. Angam ala, saan abalin Ala, si kanti agbayad itikinan ka iseng. Taintapay agpasyar ijay mall. Ha? Ay, siyak tagbayad. Indang. Di kayat ko asawan. Si kanti mangala iti wallet ko iti pagbayad ta. Ay, kunak no siyak itayan tagbayad. Ay, sapay awan kwarta. Adto iti wallet ko. Ay, manungay ti alaak, best friend. Ay, tay sa nga ribon Ay, okay. Nagado ti kwarta na. Pasig asag sa sangaribo ti karga to'y wallet na. Ala, best friend. Ay, abamon ti waiter. Tadamagam ti bayadan ta. Ay, una yan. Nagpuskol to'y kwartanan. Iseng? Ay, wan indang. Ay, kisayak man iti sangaribo na ito'y. Ay, di naman siguro madlawin. Aday ta. Adto yan tiwalit mo, indang. Sangaribulat inalak, Adtoy, rikna maray. May sa asangaribo na itay. Uwan ka di. Ay na, saan kamot apagpampanunutan iti dakes kaet? Amok na saya at kaatao, best friend. Ay, agyaman ak, best friend. Sige, taaya ba akong ti waiter? Damagag, numano ti bayadan ta. Waiter! Ala, sumrakan, indan. Nagyaman ak iseng. Ditoy! Ay, dito tayan ti sofa. Saan at ila turturungam, best friend. Ay, sorry, best friend.
Jak ngamin kabisado to'y balaya. Ah, ditoy, agtugaw ka. Ayabak ni Saltag, tayo supay lati kasarita, muwan. Adda ka di aramidam. Agluto ak, indang. Ay, katulungan kan Ay saanon? Ay basta agtugaw kalat taditan, best friend. Saltag, romwara. Nay, papanamanin. Kasanaon ni Indang, panawam dito balay. Ay, agsubli ak matla adagaws. Adala sabtak biit, taala ak tay order ko. Order mo nga. Ay, basta. Ay, manakibiyang kaalaklakayan. Basta kasarsaritan palaang ni Indang. Apay, Marindang. Awan ka din posibilidad na nga agsublit ti sigod apa nagkitam. Adda kabsat. Sa anak met ato taliblind ket. Ah? Nalingdan laeng iti katarak dagiti matak. Ururayag laeng ti aldaw. Kinapudno na. Naischedulean ti panakaopera dagiti matak. Ah, kastaya. Kuyugan daktaw dagiti anak ko. Ta ipaagas dak. Aya? Ay mayat nga rod Maikat to nga roden ati katarak dagiti matam. Makakita kanton kabsat. Wen kabsat. Ngampang nga asim Tadi mo ibagbagakin ni Iseng. Takayat ko sorpresaan ti gayem ko. Awan problema kabsat. Wen, jak to ibagbaga iti asawa. Manaw ti karat na daytay. Tinkarat ko nakmat nana. Napintas daytan. Bagay yu dayta kwintas. Ay na, nagmayat nga agpaysa. Sige, ala akaw. Apay, awan tawarnan. Awanin nana. Sagad daytan. Sangaribo lang. Sige nga, Rod. Di ka pa'y agpatawar, mate. Ala ak nga rodan. Daytoy, tibayad ka. Anya, agabrod ka, indang. Ang subli akmet laeng best friend. Ay na, apay ngay apanawan nak best friend. Ang subli ako nakmet. Ipasyardak la kano ti anak ko ijay abroad. Ang subli akmet la adagos. Ay, urayan ka Kan, di mo liwayan ti umawag kanyak, Wan. Ay, Wan, sukat ak kumatay silpon ko iti touchscreen. Ang awan mo't igatang ko, best friend. Nagtangken nga, men. Nasakit ti tangan nga ag-text no ko, Igatangan kanto iti touchscreen mo. Taag Facebook tanto. Ay, agpaysaw. Alaman nga, Rod. Ang, kasanod to ti panagpauit mo nga'y nobelang. Nobelang. Umutang aktugan ka. Ay na. Nalakalaang dayta, best friend. Madanagan anak ko. Ay na, di ka agdandanag, nanang. Kabaalan nyo dayta. Relax ka dilaan. Anak ko. Basta relax kayo, relax yu ti bagiyo. Tainton bigat, maopera kayon. Just kimat na iti asilpon. Jak matamo akalikutan. Iseng! Ay, Anyang pagkaaburidwan di taya. ay dahito yung mag-touchscreen a cellphone ka. Hmm. Ay, jak matamo ako dyan. Kan jak matamo ti ag-Facebook. Na, Kasano nga yung makontak ko ni Indang. apay, awan kwarta maon, iso nga aburito ka. Ay, agtal na ka man, mate. Basta agsaw ka, kwarta ti ibagbagam.
ket pudno mait. Apay, di mo aklonen. Ako kwartaam laeng ni Indang. Agtal na ka man. Tila ibagbagam. Inton adda makangegan ka. Ay na, iseng, amukan. Mabasak amin agaraw mo. Ultimo pa nagbusingar taagong mo. Ket mabasak. Ay, agtal na ka. Agpakalaing ka man, ako nak. No awan kwarta ni Indang. Patse, makayat mo agayam day jay. Kwarta nalat al-almadem. Ay, sa anak nga agutang, no inal daw ngay kan nakiti kwarta. Naay, kasanaw nga ikan ka, ket isugal mo mait. Ay, uray tama nga bakmat no maminsan. Maminsan ang mga baka. Ngam, maminsyammet ang maabak ka, danga. Ha? Sao ka man la asaan? Kas ka man la babain ako nak. Na. Sumanao ka, saltak. Kaya't kalaeng apalagipan, iseng. Nay, ulitek manenti kanayon kung ibagakin ka. Ti panaggayam, aggibaos, no ti pasensya, ket maibaos. Tandaan am dayta. Ay na! Ay gayam! Ay ada ka gayaman! Ay nakailiw kan! Sumrakan, iseng. Ay na! Ada ka dito o nagtibalayaw. Ang nakasunglasses ka pailaan. Wan, best friend. Nakairwa makmat nga minon. O anya, rumorta ka day? Wan, intamangan itirwar. Taawan na luto dito ibalay. Oo, agbayad tan. Tamapantapay ag shopping ijay mall. Ha? Ay na! Ay nagsaya atay. Ag shopping tapay gayam. Wan, ising. At diti wallet ko. Sikan ti agbayad. Mga lakalatan iti karga ti wallet ko, iti pagbayad ta. Na, sige, best friend. Ha? Nagaduman ti kwartana. Pasig asag sa sangaribaw. Ay, na. Nagpuskol ti wallet na. Ay, hey. Kisayak maninday taoy. Anay, kon 5,000 ti alaak. Anday ta. Ato yan ti wallet mo, best friend. 5,000 lat inalakwan. Sublime ti kwartak, ising. Ha? Anday, ay, awan mo tinalak, best friend. Ala, 5,000 la talaga. Mabit lang katak ti shades ko. Ha? Oh, Ay, aday ta. Naglawag ti ebidensya, ising. ay, Putam ti kwartak. ha? Makakita kan? Indang? Wan, nagatapak iden at aktakawan nak ising. Ngam inyaw awan ko lang. Taamangan ko nak no nagkamali akla ang iti panagbilang. Ngam ita, napanagnak akong, tanakita kun amismo. Katpun no gayam. Imbilang kan asaan asab sa balikanyak. Awan apulos ti pinabayadak itinagadon nga utang mo kanyak. Kabailan nak gayam alukon. Mananggundaway kagayam agayam ising. Ay, sorry. Indang best friend. Jak inggagara. Ladingitak ising. Ngam na panagnakak. Kwarta laeng ti kayat mo. Iso anaki gayam ka kanyak. Idarom ka ising. Saltek, lakay. Kasano da ito yan? Idaromnak ni Indang.
Ay, kat makaamo ka itibiyag mo abakbakitan. Namin ano mo't abinagbagaan ka. Ngam awan dengdenggam. Iso asang wom dayta. Ha, anya nga, di hostaw, ti kanayon ko nga ibagakin ka iday. Ha, ti panaggayam, agibos, no ti pasensya, kat may bos. Ha, Pagbababawyak ti inaramid ka, lakay. Nakaamiri siya kan. wen, nakamiris kan, iseng. Ngem, naladawin ti amin. Indarumdakan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panaggayem aggibos no ti pasensya ket maibus. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat ken iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.